Спомнавте дека сите Првен ги кажав. Да, спомнавте дека сите треба да го смениме нашето однесување, посебно полицијата. Пред 5 дена, министре, објавивме сторија каде што полицаец осуден за малтретирање на неговата сопруга, осуден за напад врз женско лице во полициска станица, лежи 6 месеци затвор, искача од затвор и е унапреден 2 скалила погоре со потписот на вашиот директор овде кој што стои до вас. И никому ништо. Дали ова е потикнување на тоа насилство врз жените кој што треба да престане и да биде спречено токму од МВР? Постапките кои што се водат во рамки на Министерството за внатрешни работи од страна на одделот за внатрешна контрола во споредба со минатото се неспоредливи. Јас би го замолил колегата да го достави предметот до мене, ќе го видиме конкретно каков е случајот. Навистина не би можел да ги знам сега сите предмети во рамки на Министерството за внатрешни работи. Министр, e paraqitëm rastin publikisht. Madje kërkuam nga Ministria e Punëve të Brendshme qendrim dhe tha se gjithçka është në rregull sipas procedurave. Ky është një urdhër nga gjykata penale e Shkupit. Një polic dënohet me 6 muaj burg për maltretim gjatë kryerjes së detyrës. Në një shtet normal, ky do të ishte fundi i karrierës. Por jo këtu. Një vit më vonë njëjti person promovohet. E kuptueshme që ministri mund të mos i ditë gjitha rastet. MFB është institucion me shumë të punësuar, por drejtori i byros për siguri publike ishte aty. Kam mundur të informoj. Sidoqoftë, ja ku e informuam edhe një herë. Tragjedia në Karposh po merr përmban asaj dhe më tragjike. Për Stojançe Jovanovskin, bashkëshortin e viktimës, MPB ka dorëzuar 10 kallëzime penale në prokurorinë për krim të dhunshëm dhe tregti me drogë. Rasti i fundit ka qenë në dhjetor të vitit 2025, kur është kapur me 20 paketime drogë. Prokurori, në vend se ta çojë në paraburgim, i shqipton mas kujdesi dhe i vazhdon me tortura ndaj viktimës. Дали е време да почнеме да зборуваме со имиња? Кој е тој обвинител што го пуштил овој човек кој што во декември требало да заврши во затвор и веројатно требало да биде до сега во затвор? Може ли да почнеме веќе еднаш да зборуваме со имиња? Кој е тој обвинител кој што го пуштил овој човек a ne završi vo zatvor? Dhe kështu, prokuria në vend se të parandaloj krimin, u bë sponsori drejt për drejt edhe njëherë, i një vrasje. Dhe çfarë është më tragjike, ky tolerim ndaj dhunuesve të grave vazhdon me vite, e thon numrat. 2024 година, по брза постапка од 213 биле спроведени 27, од кои бил изречен еден притвор. 2025 година, од 224 поднесени кривични пријави, 54 биле спроведени по брза постапка, од кои имаме изречено 17 притвори. 2026 година, 28 досега, 12 по брза постапка, 5 притвори. Çfarë të bëjnë policët e shkretë? Ja arrestojnë, dorëzojnë kallëzime penale, prokuria e lëshon. Fatkeqësisht, pa ndihmën e prokurisë, gjykatës dhe Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale do të ndodhin edhe tragjeditë e tjera si kjo.